Hey guys, uDay 2 kaKate Matlala ngisho uVusumuzi Dlamini ubonakale uhectic ngale ndlela yokuthi naye bese kabona kwangathi indoda ifuna ukuhamba ngale ndlela la angaplananga ngayo. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Guys, bayambuza kaKate Matlala ukuthi mfethu kanti nini bekhani nishushumbisa le mali nisebenzisa ini? Shoprite bag, Spar bag and Woolies bag. Ave nje wasmayela ezif bambuta yabo. No, uma operator sisebenzisa iWoolworths bag. Sivele sifake le mali lapha bese kuba njalo. Well guys, babese baqhubeka bambuta. Wabonakala kwangathi uyeva naye ukuthi ngiyakhuphukela. The lady labekabuta ama-question lapha ubonakala kwangathi besekaba nothini beyangasekho professional. Angisho ukuthi bekumele abe soft onjani, but the way besekashawutha ngakhona uze khona la bekambuta khona wathi Kate angeke ngize nguphendule cause uyalwa. Gcina sekamtshela ukuthi mara yena uvele nje waba honest wamtshela iqiniso. Akazange afune uku-sugarcoat, wavele wamtshela ukuthi uyi-crook, usigebengu, awucabangeli muntu, ucabangela wena wedwana cause the time nenda bugebengu baningi bani labasafarayo and bantu abanganamali labasafarayo. Wavele wathi okay, like umuntu longanankinga ngiyabona musunika le-attitude yokuthi I don't care. Yo, nangoke sekabhala ama-notes. Ubhala ama-notes lathini, Maswati nathi. And then Julius Malema ubonakale kwangathi usa-soft kancane but uzamile ukuthi enda hard nyana uma mtshela ukuthi no, uma uphendula ama-question kimi, can you please address me as honorable, yabo? Honorable Malema. Don't just say nje. Wavele wahleka Kate. Kumbe le ndzaba labayishoko leyo ukuthi these two uSibali noSibali iqiniso they are related. Asadi nuts, but njena hayi Kate ubonakala ngathi uthi cruisela nicely. Akanayo nje inkinga, akana stress cause uze uyasho. Bambuta ukuthi uyamkhumbula Jerry uthi uze uyasho yena ukuthi Jerry bathengisa yabo tiyobisi, but basi bonganankinga naloko emphakathini ukuthi ube nemngalo njalo. Athi no, benganankinga uyamngani wami. So yabo guys ukuthi asicabange kufana makusile unomuntu wena indoda yakhe ayithi njani. So yeah guys, that's the end of this video. Please like, comment and subscribe. Ngibona ku video elandelayo. Bye.